Ciao insieme, belci da Sant'Encit, il mini sguardo da dots. Bang de lunga è Pascha, da mai tempo per extra la cerca de nies con eint in a massa ovs. Sei che de kels de cigolata, nier de kels de calocr. E perché non so centanze ot scomprem con la grande eroxa de Pascha. Ti also ci maneges, la gallina ni la lieur. Elin, so regista si fa la contribuzione. La gallina ni la lieur. Ok, numero 1 semplicemente, c'è che 100% da prendere la gallina e c'è che 100% da prendere la lieur. Also, per la lieur, c'è che ella porta ils ovs, ella stat per fricevledat, el cristianism, et ella oi gnocca. Per la gallina, ella metta ovs, el cristianism stat in esplosions che vengono od il ief per la levada, et gallina sem fetg perdertes. Trois. Ci ha antorn pasches da fa cun ovs e lieurs, se ves dinamicheu. Forse una pasternera. Moin sind gam raschens en Freundin che sa da. Ljoir ni gallina, na voto è simpel. I maneg la ljoir da Pascha sur tocchelas da cigolata en bontat, bec? Ma, eba, erits ovs. Senza il zet den solver mances erinza che non dec gustos da Pascha. Da mai, senza gallinas già si bec. Però gallinas dava il beccio na degna coternux. Gallinas han flins ozel di propi da per tot sinies mon. La più grande part ven trovada sco animal da nez. Saggi quai per somni ils ovs, moe per veda lur can. Da nides vegni il bia en traces de gallinas. In Cines en bialas traces cun massa plaz pels animals, d'antone en traces no che els animals han strusch plaz de sa monta. Plibi ai de vese sco las gallinas han plaz a san cur. In Cezeggia che dat rodon 30 miliarde gallinas. Quai ai la decia massa. Schins pertes quelles gallinas sinus cristians, chaves mincin a mincina de nus 4 gallinas. Ma la storia delle gallinas han circa 10 milions e l'Asia e al tropic, dentro l'India e la Thailanda. Lau viva e viveva la gallina panchiva. A de letzes ures ein encinas venidas domesticadas tras el nutriment dels cristians. Vuol dir, elles en sendisades vid els cristians ad han enciet a viver con els. Ils cristians de lu admiravan as gallinas, perché els cots parevan d'haver una relazione tot speciala col sulei. In per milions pi tard han empremes gallinas bandunau lor patria. Con cristians han elles venidas transportadas en contravest sur la vaia de Saida. En quels ons han as gallinas venidas pi grandes a pi greves. A lor carn valte seguir maiada. Avon redond 3 milions eran as gallinas già arrivadas l'Egipta. Tablas de crap de jetzt temps mussen gallinas la court del farao. In schmina che las gallinas fasevan lu schono sco las gallinas de dots. E ja denton an cuzzau milions tocken che las gallinas venievan tenidas de in a scadin. Al viadi de las gallinas allumanau ella sur la Grecia a cum bastimeni l'Italia tils romans. Assistien ons suenter tils faraos am fins gallinas schon de nossa vart de las Alps. Lu denton plitost sco animal d'admirar. Mo culs romans ai quei se mi dau. Els han sviluppau am premes traces de gallinas. A quai sur tir imperi. Ils davos 1500 alles gallinas lu viviu sin puressers ansemen culs cristians. Ant Londra ai dau massa rassas. A per ils davos cenons ai el temps comunabel dels cristians e les gallinas iusa fin. All'enciata en grandes traces. Ad oz puspai adina de pli en traces con buonas condizions ad avon de plaz pels animals.
Bun, și allora è una vostra nostra domanda principale. Ci è ossa proprio il vecstar de Pascha? La joir ni la gallina. Tier pastges sauden secca pescha les lieurs de ciugalatta. Denton è ils ovs colurai, lieurs o de terschola, la petta de pastges ed autras bunas pastizzeroias. A malgrat che quelles han savens la forma d'ina lieur, dessi tot quai bo senza ils ovs de la gallina. Per risponder quella domanda duvroinza in experta. Io sun cheu la pasternera Lucia che gravi da preparare le pastizzeroies per pastges. Lucia, c'hai animal oi proprio quel de pastges? Alle lieur als dir in Symbol de pastges, ma alle veste pil pasternege se ospitos la gallina. Al motiv che lezze metels offs, et sensis offs vessen us neanche crea is product che nus vendin su pastges. Bien, in punct per la gallina. Moins in ga en scola amara de choi moini qu'il se fonsoin. Da mai grazie alla nostra pasternera Lucia alla gallina survenia in punct de ple. Che vuol dire 4-3 per la gallina. Et ossa neidas horas per ecr pi maini il pi important e decisiv il vos. Ad mai kins dice che bia personas san de pli como ina, moins us amarasch la chuna si la classe de Cuschnaus san gidami de risponder quella domanda. Hallo zusammen. Ja sur alla cerca dil star de pastges, a ciosi, la gallina ni la lieur. Ci menedes ti? Ja žes la lieur. Ja žes plitos la lieur. Ja Giselle la lieur. Ja žes plitos la lieur. Per mai is la lieur. Ja žes la lieur. Ja žes la lieur. Lieur. Ja git la gallina. Ja žes la lieur. Ja git la lieur. Per mij is la lieur. Per mai è la lieur. Per mij is la lieur. Per mij is la lieur. Also vos es bunament tots diec la lieur, de co la lieur? Ja žes la lieur per vede che la porta ovs de cioccolata bu ovs de la gallina. Ja sun epperina lieur per de que letze dat calories offs va at satupais offs. La lieur ai episperte per quai alla en in de not sto quai fat. La gallina sa fa els offs edip cunels e la lieur sa moi cunels. Eu já ela lieur, porque febialas pessoas ane buien ovs de chocolate, lusans reparter ovs de chocolate. La lieur a pispert finiu quai. Ja je lieur per quai kin se venidina cioccolata d'ina forma de lieur buschkin gallina. Ja quit la lieur ai halde piccula et co audins bibial la lieur de pastges. La lieur ai pisperte che la gallina sa bu portasci biasco la lieur. Vos esses definitiv team lieur. E grazie per vostre rispostas. Salut toc in altra ga. Tschüss zusammen. Ok, la lieur ha sognato un tec de pli punkts. Aber senza la gallina dessi massa autras bunas causas bo. Ed ebo tots am budien cioccolata, ni? Bun, io crei siva di maini di scolars e la scolares de Cuschnaus è la cosa clara. La joir o gudania. Nein, nu sind wir in der Biamerika. Spicè, pare dati tu tegna anche c'è. Naturalmein, las lieurs sind herziges con lur peil. Ellas zuppen als ovs, ad en forma de cioccolata ein semplamein. Mo de l'altra vart, las gallines, las luvrusas. Senza lezzes, dessi buovs. Ad a schoia e bo bialas pastges. Ai drova creo omisdus. Mo, cofo si cun elcau? An conoscis al ornitolic, un animal exotic che vive all'Australia. Scola liau ai un animal lactant con un peil herzig. Mo, al ornitolic, letz mette ovs. Per quai ai el nies animal da pastges. Inche sa omisdus. El ein herzig, ad el mette ovs. Na, dat let's so ein beetje vent elco scui nov star de Pascha. Na, sorry che faccio beccun. Versegger te dir, belles Paschas e noch so sein. Ciao zusammen.